Cellphone ringing. Hello, apay induyo. Kumusta kay dita Pinas? Kunak, idi ko na ni ading kung agsang sangit. Manang awanan ni mami. At kunak mat niya awanan. Kataw-tawag mi lang kanya na dirabii. At kuna ni ading, ada kami hospital manang intray da revive ng awanan ni mami. Kasano nga awanan kat okay na kuna naman tinagtawag kami. Tas kuna ni ading ko, nakita ka iso na di agsapa nga nakamulagat. Kan kasla awanan angas na manang, tas interay mi iso na di hospital ngam awanan ka no. Talaga iso na manang ko na ni doktor. Nagtry nak nga dagos, napan ko kinita nila kay kuya kumpanya. Tas inbaga kanya na dyan tawag ni ading na. Agsang sangit nak. Ako na nila kay ko, apay nga agsang sangit ka. Awanan ka na ni mami. Tas napatugaw iso na. Tas permiti sangit na. Iso na tilas child ni mami na. Permiti sangit na. Ta idirabi nga nagtawagan mi dyan Pinas. Kat medyo ngin mato ti boses na ka ni mami na. Takas lagpakpakada dyan bakat. Inbaga na nga dat na utang na nga 20k dyan co-op. Tas 10k dyan best friend na. Ijay nga nag-ungot nila kay ko. Kat ko na ni mami, idi agsapa. Ibagak da ito'y anak tapno amonyo. Na isurat ko mat kit di dyan notebook ko. Amin ijay kat kitan yun to no agawit kayo. Tas ko na napay nga kayat kun da kayo nga makita. Kaano kayong agawid. Nagsakit-sakit gayam. Apagbiit lang tibiyag tao. Ito'y lubong. Kais istorya lang iso na about the check up na di kalman. Tas awanan gayam ti kabigitan na. January 16, we landed at Tuguegarao Airport. Nagbiit ti panawon. Ada kami manan Pinas. Han nga bakasyon no di kat agpakada kami to the most lovable mommy in the world. Nahan mi nakit-kita almost 4 years. Tabi si ag trabaho siya balasiyo. Nagado tinasayang nga oras kan panawon. Takayat lang nga makaornong iti kwarta. Simangpat kami garod iti house da mga 10 p.m. Ado-ado ti tao. Pagsarak mi si ruangan, adi tinagpinta-pintas. Puraw kan madlaw nga nangina nga kabaong. Iso ti request nila kay, diyan ka no kanginginaan tapno uray last minute, kat maiparamdam na ti ayat na ka ni mami. Mga 12 a.m. madamatikan kanta. Dayto yun, jay may nga balasang, kat naawanan isuna iti puot, tas permi nga hingag patpatangkan isuna. Tas tagi jay babakat, inayabanda nga dagos nila kay ko. Kunan jay babakat, Ronnie umay ka, adit kayit na nga ibaga ni mamim. Ada ti duwa nga manong nila kay, amupay no apay nga Ronnie ti ibagpaga jay balasang, manaluganan tihan nga makikita. Nagtaray garod nila kay nga dagos. Nga mapanmang kita dyan naluganan nga balasang. Ngam awan mo tinado mga timak no di lang dyan bagana lang tinagan nila kay ko. Kan iniganan na dyan iman nila kay. Tas di dyan nga naawanan. Medyo nagtal na kami. Kan napabutngan kami. Lalo tasyak. Anak nga mamati dagi jay nga aramidan tihan nga makikita nga espiritu. Idi na itabon miisunan. Diretso lagta ti kararag. Kan umaumay matpiman dagi jay kakadwana ti simbaan nga agros-rosary. Pastor kumati mapan ko ayaban tahanak nga arasi. Nga hanak mamati pay jay rosary nga aramaton dati at kinararag. Ti kaluluwa tam naidakalak nga diretso ko na po Jesus ladta di kararag ko. After 3 days di pamunpun na. Awanan di kakasinsin nila kay ko. At titinakrot damatkan. Nga adda kano no rabi ije kaluluwa ni mami ta iso kano ti last day na dito ni daga. Nga iso kano ti time nga agpakada da for the last time iti pamilyada.
Nagkatawa kaawan ti kasya nga kaugalian mi. Anak nga talaga mamati, amin nga ibagbagada. Dumtang tirabi kunakan lakay nga amuna ak mapan maturog iti kwarto mi. Tas lagi di auntie na, kan kakasinsin na. Kan di kakabsat na, madama istoryada, di salas. Taga po iti butbutang daunay. Kat ijay da kano amin sala nga maturog. Kunamot siya na magpapanunot ko, nga mamatpati kayo ti kakasta. So napanak nga ron naturog. Kan si marunumot nga dagos nila kay. Iti permi nga banbanog na piman, kat nag-urok nga dagos. Kunan siya panunot ko, urayak man no talaga agpaiso siya pagpagada, na talagang agpaiso ti alalya. Hanak karon nga naturog, imumulagat ko lad ta siya matak. And then, mga 30 minutes siguro, tinapalabas. Kunan di aso ni mami di baba. Amoy di aso nga maragsakan nga mangkita ti amo na. Kas jay ti istal di aso. Ay sinalbag. Agpasusamat nga talaga kunak nga adabasit butang ko nga. Kapungar tatarakit ti tagatinglayan. Kikit ko lang data, butang kunak. So inuray ko nga rod na sumangat kat apag darikmat jay matak ay tahad na sinumurak. Hana ngay lokat jay door. Sinumurak ladtan ngay. Tas naka side view nga ada tibag na. Kahit ko nga agpukaw kan kutsyon jay ima nila kay ko. Tap na ibaga ko mga ada ni mami na. Tumhanak nga makapukaw kan makakuti. Na-stuck na kit din ti mano nga minutes nga kikitak iti alalya. Awan talaga, uray na niya ti aramidak. Tas ni mami, inigyanan na ngayon dya iman nila kay ko. Nangag ko dya boses na nga kunana nga mabati kayon. Han kayo pa lang kung mamapan iti balayo, takaduaan nyo dagiti ikaw kamsat yo dito balay. Split seconds, awanan isuna. Tas nakakuti akmat nga dagos. Tas kinadal ko, nilakay ko, kat imbagak, na inumay ni mami, tas kabangon, piman. Napanso na dyan sala, tas nagsindi ti kandela, dyan sangwanan ti picture ni inana. Nabangon amin nga tao, nga matmaturog dyan sala, ta nagpukaw nilakay ko nga kunana. Han kagdanag mami, okay kami, kaya mi ti sarili mi, mga anak mo. Han kagdanag, tasubay-bayak lad talagiti kakabsat ko. Nabangon man nila kay ko, nabangon ni manong na, ha? Oh my ni mami? Kunana, tas kunan nila kay, wan nagpakita ka ni bakot ko. Tas nag-uulos kiti dagi dya adda dya sala. Takarot na amin. Ni mami, kat may sa iso na nga teacher. Very smart and very brave. Ta intakder na latan ti pamilya na. Nga natibker. Nga oray no na ibati. Nga nasapa iso na dedi asawa na. Nga engineer ti sakit nga kidney failure. Inkarigatan na nga pina-eskwela di talungan nak na. Bunso nila kay ko, tas ada pa inalan na nga girl nga impadakal na. Wino inampun na. Adaan iso na itupat nga apo. At her age nga 65 kat nag-retire on. Hanap pa iri kayat ti ag-retire, ta kaya-kayat na nga agsuro piman. Ngamga po siguro mat lang ti pa nag-senior citizen na. Naamon mi nga the enlargement of the heart na kan ada high blood na. 3 times on nga na mild stroke iso na. Ngamin ligtas na mat. Nabayag nga insubli-subli kan agpapacheck up kami to private hospital ta kayat may pahinga o matindog ti biyag na. Kan kayat na piman ti mabiyag ta kayat na pay kano nga maramanan ti retirement na. Umdaksang gasat ta 2 months before nga receive ko ma kat inumay mo ni kamatayan. Mommy, your good deeds and hard works Mommy,
Your good deeds and hard work are done. Amuming happy kan dita sa disidong ni Apo kadwam ni Daddy. And we will forever see the light you left in our life. This is not a goodbye. It's actually a hello. It's a hello to our perfect guardian angel. Goodbye, Mom. This is Kay signing out. Sa pulen, no di nak makita, di kan tulong daang, nuawanan kita ganda. Waktu parubus, lumalang langit ko, ayakin mo, day dinanan ko. Isu kamanga, no ada parikut ko, ket liw-liwa enag, lumalmagay na ito'y puso. Awanin, intong nagsuli, dahili adong mo, ken panagili. Ayaw yan na tumo, di awan ginana, kaaring nagbataw, ngawan sang ladan